Isang National People's Party kalanang ngan hadirin kejing penyeso sakikat tu kat ni kinoi lam ke Bharatiya Janata Party Congress bat UDP. Ya kita gi bala penyeso bar ke NPP la pliang sobha kejing lang bala penlong benta kasi kekat atarik uyayong arja arpuar handong po. Lawan ban pliang sobha yaki daupa Presiden Tensong Vice President ke NPP lampat kejing sakhi lang daupa S. Sotunu MLA ke NPP na Jirang, berkakong Magdalene S. Maulong ke MDC ke Umsning, kum ke kertong NPP na nongpo hau arajar arpulai. Kita kinoy lam bahakmat jong kita ki lightly ki seng pertai na nongpo constituency, ki bala wan ban penyeso bat ke NPP, ki kentop yau ba plilat tiuso Presiden ke nongpo Block Congress Committee, uba yadalang makdo Working President jong ke UDP, ba apis narlong Presiden ke Youth Wing UDP lambat kiwe. Lasak hilang yang haka jingdon kinongkit kam jong ke NPP, pada kispa ngot kipat ba nongkersan jong ke National People's Party. Bawan dan penyesok mantagasi akan dikasih. Badun kinengo yang kinong beli berubah tidak tusok. Belulung wedi kinong yang tray bersiham. Hak election kepada belalak syah penwara tusok tu gaji kermen. Mentah ilapai pan dan ino ialah kejong kasing. Dan ino ya Emily jong penumpuk khususi. Jauh kinong ibabun syah. Ibai perlu ibai di sana. Kadang ayah ku regam puak ban pat ya no. Rega daw ko bang ayui ya ka jinglong jingman apo ka jela ka jungi ba perstoni la kren ya kata abang ye pe ikut kubor astan ban ki elok aga jini juki kan armut ye mele ba kumta kater ka jinglong jingman jong ka parti apo ka jela ka jungi kelahian asut namar ka jinggondon kinong ilam di bobian. Segala pelong yang ikut binong pray aku parti bangin perhat tani bham senungin lei kay garanti kan banyalam yang ini namar ngai galadi naru bangarang samla naru snam seja kendai spa kendai kuah naladon lang bagi mahe doktor di belakang ai kuah bangarang samla ai nak mau di rem snam kendai kuah di dua boy district nilai lur bati nilalong dipion di jongi bangala tray bati haduk mentam haduk ini kombinasi kai insya Allah ini nama dewi mentor ujongi unung yalam ujongi ngelayu pendedon mentalang kor bemuswa wan imadu berseluruh bilang donang agajuk bersem muswa aladon kok kayu kongres kok pasti iladon deji krei mesin hebat i lalong syai we de kinong ai mesin ujongi ai di kor ba muswa winang samla mensuari orang di bohbe ngai orang di Kanuksa Jonghi Karibhoy Kanuksa Jonghi Hamtam Kakonsensi Hangli Hanokpo Kapelong ya kecela megala juni parok Bahkan long kumi kumakalong Mentak asli Tekule ya isi hajamu Ban nama bantuet kumakeren ubah prilaknya Ya umahat apa Hadir bangan alami negapati ha ubnai jenui araja kata bangan John ya tak NPP bat kami lala dan ya si bon gini bagi challenges apa state di baru away kemat Presiden Berin dong ka NBCC apo kanongko konstitusi adin kedi keren adinya percang ban kwai mo nang kompeti pame kedi gido ban bam abak kwai andai indala yang keren indala yang suku naongi tiba pilang kubesibun nang kabata kedi koy jumpi banya dona banya kesan lang ya ke National People's Party